Hi guys, welcome back again. Punta kami sa Colonnade, Mangrove Grocery. Hi guys, welcome back again. Punta kami sa Colonnade, Mangrove Grocery. Grocery para sa aming sari-sari store. Tindahan na maliit. Drive diha bus. Diko lagi ka bus. Diko da bus. Batay magian da bus. Marunga na diha. Batay magian da bus. Trapiko. Mamahan hanggang may himig bago maririnig asa maya. Hoy, ang taxi. Makasaw di haran di? Ha? Light vehicles. Ay, close lagi. ID ni mo. Mas, uy. Lando eh. Boss. Sir, may hapon sir. Hapon. Natay ko natin pa sir. Kaya boss. Colonnade make, sir. Thank you. Salamat sir ah. Salamat sa But na Miss Colonnade, guys. Nga, barato ra ka ilang baligya. Bisura. Piso ra. Sure. Pag sure. Oh no! Kanduay ice. 30? 37? Ayun, ang 37 eh. Kala na lang, tag 30. Nanatay daghan anak sa balay. Kani? Oo, kana lang flavor natay daghan anak pink ba? Wala lagi na. Kani mahal mo. Kani, oh. 30 city lagi na vodka apple. Apple. Melo. Basta kani mahal mo sa vodka. Mahal siya. Ingani nga tayo. MP rin di. MP. MP ra, kulapo. Yan na yung anak. Oh, nilangitag kulapo. Na dito. Ano dito? Kana na lang gagmay, oh, 99.
ganito iwa dito oy. Kalimot ko. Ako giputol. Ha? Ako giputol. Ah. Ready mo gi-click di ay. Na, matawag ko rin mo. Sige na, pila asa mo na. Pila. Pag 3, pag 3. Gagmaya sa ani ram di oy.